Luar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Pynliem, Meghalaya. Kirang ilek kai kriket jang gejala Meghalaya. Kelasai borba ban Pynliem da shispa lai punduran persya. Jaga kenhun ilek kai jang gejala Mizoram. Bat yok rai kanam hakelimpung ilek kai jang ke BCCI State A Trophy. Arajar pausan arajar arpunriu Blade Group lalong ha Mohali. Hakka kandai tukunai wing arajar arhusan. Kenika kenhun ilek kai on the 23 jang gejala Meghalaya. Kalau yuk kejat hak di Limpung, rengkat bat kejing la ke jangka ban yuk kor linter hi kejing job dak ba kala job shuai ke santli kejing akun basyakmat. Haba pai sya kejing akun, kami gelaya ke bala job ya kejing kinting pisa, kala kam try ban tit ningkong. Hak ba kala la abakan kamai, hadu lais pa nyoron, bat hab no nyo wicket nekisan po over. Unam tam na pedeng kinong tit, udai pushka Raj Singh, ubalala ban kamai shispa sanron, bat banyai ni hadu ke bakut, bat bendrap lang dagasan puweran balala ban kamai da udipan kar barwa bat ringkat usyevian bla ubla kamai hnya pusauron nikisan pusau teli ki bol habla poi sya kapali ban be ya kathong bla bo da kinhon yelek ka jong Meghalaya kirang yelek ka ke Mizoram kilha ban ya ki babon ki jing e klam dala shu ban ki khli namar bak lala ban kamai tang shispa hnya puweran bat hablut barok ki wicket jongka tang hapo sapulai over ya kan kinhon yelek ka Meghalaya Labutin lenti da unité Sharma, kumu coach, baru Shiva Arsama, kumu assistant coach, ringkat ke jinan lang jong ka Emi da O Dhar, kumu ka physio, ubat skembor kong betep kumu trainer, baru ubat wonderful I pakenten kumu manager. Halor kani ke jing job badan buram, Presiden baru Secretary ka Meghalaya Cricket Association, unaba bata charji, baru ubat renal kharkamni kelaya ro iya kan ke kenhon, kabla yok rai ka nam ladu ha kan ni ke lempong.